Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Presiden jongke United States of America, Donald Trump, ula kentu yaki nong Iran bagi deban beteng bet ya kajingaki persya ya ka sorkar Iran. Bat ula kularu ba kajingarap kan sawan yaki. Trump ula ong ba tresyo ban ya kendu bat ki he sorkar jongke Iran. Tat hadu bagenda sange ya kajing penya ben ya ki ba ki beki. Trump ula ong baki Iran ka don mentah padeng kajing e. Shwa yakani Trump ula mahamru ya kinu kiri ki bayadai paralok bat ka Iran. Kamtam e haka kam khayi pateng. Ba lada kidang beteng ban ya trikam lang bat ka Iran. Ka US kan penkia ya kajing ot khajana yaki. Hadu mentah ke Iran kampat ong e halor kajing kensyot Trump Henry ka China kalapen pau kajing sokya.